Egun, mundu osoan eta baita hemen ere, haurrak eta nerabeak indarkeria asko egintzen biktima dira haurtzaroaren etapa guztietan, eta gertueneko beren ingurunetan. Eta sarri, konfiantzazko edo beren hezkuntza, gaikuntza, hazkunde edo babesaren arduradun diren pertsonen aldetik. Mehatxu hori, are larriagoa da neskato eta emakumezko nerabe desgaitu eta gatazka eremuetan bizi direnen kasuan. El Consejo de Europa estima que 1 de cada 4 niños y niñas sufrirá abuso sexual antes de cumplir 18 años. En el caso de Euskadi, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 7 niños han sufrido abusos sexuales y solo 1 de cada 10 se condena. De la misma forma, el informe sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia señala que 1 de cada 3 jóvenes puede estar siendo víctima de acoso escolar. Haurren aurkako indarkeriak sor ditzakeen kalteek haurraren bizitza osoan zehar eragin dezakete, eta maila ezberdinetan, kognitibo, fisiko zein emozionalean. Horrexegatik, bere biziko garrantzia du kalteari aurrea hartzeak. Este 2024 promovamos que el Día Mundial de la Infancia sirva para reivindicar y focalizar las acciones de protección frente a la violencia, hacia la prevención, llegando antes que el daño se produzca, e involucrando como agentes activos en su propia protección a los propios niños, niñas y adolescentes, porque tal y como ellas y ellos nos recuerdan, somos infancia. Lo son hoy, son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, con el derecho a vivir sin violencia. Haurrek eta nerabeek parte hartzeko eskubidea dute. Dagozkien gaien inguruko ideiak eta proposamenak garatuz eta helduekin batera ian eginaz espazio seguru eta babesleen eraikuntzetan. Indarkeriaren kontrako babesa kezkarik nagusietako bat da. Egungo haur eta nerabeen artean. Horregaitik, arazo konpontzen lagundu behar dute. Ideiak eta proposamenak aurkeztuz tokiko mailako partaidetza espazioetatik. Por ello, para avanzar en la prevención de la violencia, primero, haurren garapen osoa bermatzeko, besteren artean, haurren eskubidei buruzko konbentzioaren 19. artikulua gauzatu beharra dago. Beraz, lege administrazio gizarte eta hezkuntza izaerako neurri egoki guztiak ezartzeko konpromisoa hartzen dugu. Haurrak kalte edo abusu fisiko edo mental, arduragabekeria, zabartasun, tratu txar edo esplotazio guztietatik, sexu abusua barne, babesteko haurra bere aita amaren legezko ordezkariaren edo bere gaineko ardura duen beste edozein pertsonaren zaintzapean dagoen bitartean. Segundo, avanzaremos en la implementación a nivel local de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Dugarrena. Halaber, 2024 legea, otsailaren 15koa haur eta nerabeena tokiko mailan osotasunean sustatuko dugu. Arreta berezia eskainiz haurren eta nerabeen kontrako indarkeria egoeren prebentzioa, detekzioa eta babesa arautzen duen bere 5. tituluari. 4. Como administración más cercana a la infancia y adolescencia, nos comprometemos a mantener una comunicación continua con el Consejo Infantil. 5. Haur eta nerabei zuzenduriko kirol, kultura, hezkuntza eta aisialdi izaerako jarduketak egingo ditugu. Dagokion babes politika guztiak bermatuz jarduraketa horietan. 6. Aseguraremos que los y las profesionales de servicios sociales, infancia, deportes, educación, cultura, policía municipal, etc., que realizan acciones con la infancia cuenten con la capacitación, formación y herramientas adecuadas para detectar y abordar posibles casos de riesgos de violencia. 7. Tokiko gure biztanleriari zuzenduriko kanpainak egingo ditugu. Haurren aurkako zenbait indarkeria motaren aurrean,
permisiboegia izan daiteken gizarte ikuspegi hori gainditzeko. 8. El Ayuntamiento de Durango se compromete a impulsar iniciativas y espacios seguros de ocio para la infancia y la adolescencia. Adierazpen honen bitartez, Durangoko udalak konpromisoa adierazten dugu 2024ko haurren munduko egun honetan.